paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aray, sagmamanuday talakom abugo, aong. 20 laeng. Salapi laeng tiganan siyak dita. Tawarak man iti 30. Ah, ni ay kat mayatan Ay, sige, Maray. Ay, saan gayam? Mabalinti 50. Ay, won, Maray. Day talagayam. Anya pa'y tidak dumagatangam. Day talaang maray. Agsublikan tumanin nga umay gumatang, wan. Ay, won, maray. Kanayunam ti umay gumatang, Maray. Ah? Maray? Anya day ta ginatang mo? Bugoong maray. Ibagbaga damat ang imina kanutila ko ni Marikwanang. Nagkunamag. Ado, ti mangibagbaga. Iso nga ron nga ijay kumasabali at teresen at ipaggatangak. Nangina para ka na kayaw. Ngam para kanya, nalakalaang maray. Sika taado ti kwartam. Dayto'y ginatang ko abugoong. Baintilaang kuma. Ngam tinawarak iti 50. Anya? Inted na mo tadagaw sa... Ay na, Mare, nangina, dagiti lakom. Ay na, anya kat ananginan. Kano sa lapi lang, matiganan siya kadagita. Ay, nalaklaka nga adayo tila ko da dita bangir at tersena. Una, tadaan dagita lako dan. Agbubuot pa yan dagiti daduma. Ah? Eh, gumatang ako maiti kape kan asukar. Ang kapilangan ti magatang daytoy kwartak. Imbag pa'y ni Marituyag, tasaan nga agrik-reklamaw. Ewan taado ti kwartada kan ni Badong na. No, pa'y mo't ngamin, nga ado ti kwartada. Un nga rodan niya, kastamot ti salasaludso da kiti bagay. Pa'y nga ta, kat saan damot nga agtrab-trabaho. Ken agkarapasyarda kunam Inaldaw nga awan da dita balayda. Kanayon kanumat nga itulod ni Kwarog ida ijay ilay. Anya nga taaya ti aramidan da ijay ilay. Warog, itulod na kumanan man ijay ilay. Una tatabadaong basta sika. Nagalisto Arkilang nakgayam. Ipagamlaing naman ti pagbayad ka. Dayta katikayat ko kan katatabadaw. Nay, apa nakaululi magmanin niya ang kalmaw. Ang damo di tawat ti balay na Kasta na, no ang kwarta na. Damagam man, no kayat na ti kwarta. Kayat na Manungay ti kayat na. Apay, ikam iti kwarta na, tatabadaw. Kapila ang tinagatang ti kwartak, inteng. Anya nga ron ti pag-asukar ko ngay. Ay, kat anu sampay lang ti awan asukar na akape. Una yun. Ay, awan maaramid ko. Taday tala ang ti kabaulan agatangan ti kwarta nga inted mo kanyak. Ay, imbag pa'y ni pare Badong, nagudong manin. Una, tado ti kwarta da kanituyang na. Hanggang mas daawak. Apay nga ta nga adu ti kwartada. Kat saan damot nga agtrab-trabaho. Antay, kita mo ni nanatuyang Nakatugaw laeng di tabalay da. Agkuy-kuya ko'y lang agmalmalam dayta. Anong adu ti kwartada? Makapasidaaw at talaga. Saan damot nga agbangbangkag? Karuruto pa'y ti bangkag da. Win nga rod saan da nga agtrab-trabaho? Inaldaw ko pa'y nga itultulod ni tata Badong ijay ilay. Isumat ti kunak. Nimot na natuyang. Pasaray kada Lunes ken Biyernes nga itulod ko ijay ilay. Anya ngay nga tati aramidan da ijay ilay? Sa ako na damdamagay. Basta arkilain daklakit day. Ay, Kwarog, damagam to man. Unantay, bayam ta damagag to kadakwada. Kwarog, dahil ito, iti arkilaking ka.
Yes! 5 gasot manay. Nagagit ka gayam amang itultulod kanya dito ilay. Tataba daw. Adaman la damagakan ka. Anya day ta? Kanya nga iti trabahom dito ilay. Anya, kinikwarugin. Aya, ila damdamagin na. Ito na, 2 gasot. Ngayon na. Ha? Ay, thank you, tataba daw. Minda ko na. At sublikan tumanay. Talaga ka di mo kahit nga ibagano anya ti trabahom dito ilay. Shh! Aguli magkalata ka din ko araw. Ha? Plus, 2 gasot manay. Tapno aguli makan. Wow! Ay, talaga nangin na dagiti gagatangan itan. Kasta talaga, Maray. Saan na bumaba dagiti presyo ita? Ngumingi na dapay kidi Nagkuna ang umingina. Ay katpudno mat, Maray. Ngumingi na dagiti gagatangan. Marikwanang, gumatangak man itilakaw. Maray. Maribanang. Amom kaday, nalaing agtawar da ito'y ako marita. Ay, sige man. Kita man ti panagtawar na. Sige, marituyang, agtawar ka na. Ala, jay kanginaan alakom tigatangak maray. Nangagmaw, Maray. Anya ngay akanginaan alakom tigatangan na, Maray. Tay kanginginaan, marikwanang. Ado talaga ti kwartam anya, marituyang. Marituyang? Pangal-alaam iti ado a kwartam? Ay, kaya tiyo amaamuan. Iso nga rod adamdamagan, may. Ibagamot akada kami, Maray. Tapno maadaan kami mo't iti kwarta ka ni Maribanang. Intayo makisugal ijay ilay. Anya? Sugal? Kunam? Kawan. Isaw tinalaka pagkwartaan. Apay nga kinita kayo ngay. Kaya't yaw, wano saan. Damdamagan ni tataba daw no kayat mo kano ti kwarta. Sino tisan ang magayat iti kwarta? Kunakon kay. Amuklat ta na kasta ti sungbat mau. Tawan makukwartam. Iso ka nayon kang agmulmuling lang. Ay, awan to paigatang niyan tim iti asukar min. Ay, apay pudno nga ado ti kwarta ni pare ba daw? Nakitak ti bulsana. Ha? Napuno iti sagsasang harimaw. Ay, pakalalaan na nga. Dinamag mo kuma? Dinamag kao. Ngam talaga saan na kaya tasong batan. Kunana asanak ka nun ngagdamdamag. Kat inikanak pa iti bayad kao. Ay, kasta aya. Isuan na guli makaklatan na. Ay, ikanak mo nga ta iti kwarta. Win ka na, no kayat mau. Ay, kayat ko? Ay, kaano nga ta nga ikan na? Ay, paray. Mayat ti sasagawi siwab dito ya. Presko dito enti mangganya. Ay, nagpresko gayam dito paray. Kunam kanok ni kwarog kayat nakakasarita. Ayun paray, tamom kat kanayon ka ngamin na makita nakamulang lang. Makit kita na. Iso may, kasla problemado ka paray. Saan mo't unay? Amok ti problema man niya. Kwarta. Ha! Nalain ka. Mabalin ko mga itid king kaadagos na ito'y anda dito'y bulsak paray. Ito ya. Sagsasang aribo Itid ko amin na ito'y king kaparay. Iyawat mo. Ada kondisyon na. Ada pala kondisyon. Ay, kituwin mo ito. Nayunak pa ito yung kwarta. Basta umanugot ka nga da sugalan. Dito'y barangay tayo, paray. Ha? Sugalan? Siyak di mangita ulaw. Dua ka may kinituyang ko, paray. Linawas nga da kwartam to. Amo madyak kaya ti sugal. Uwin ko namlata ka din, paray. Nagaduga ngay bagbaga mo na ya. Kagurak pa ila iti ti sugal. Uwin ko nam ka din tamayat kan, paray. Nagaduga ngay bagbaga mo na ya. Tanay, itid ko na ito ada dito yung bulsa. Kapitan, saan mo't gayam nga agtrabaho da marituyang kan kabadong ijay ilay? Talaga mo't asaan? Makisugsugal da mo't gayam ijay. Kituin. Yaw awis ni marituyang kada kami kan ni Maribanang. Makisugal kami kanumat. Makitam da ita akalukwan da. Amo mimot, asaan mo akaya ti sugal? Urawang kukwartak.
Jacket apas terkenday ta asugal dito barangay kao. Wan, Kapitan. Tamom kat pagbalinan na sa duti tao. Ay lapdan tayo day ta asugalan a plano da. Ay wan, Kapitan. Isumati kunak. Sige, pag mimitingan tayo ng opisyalis day ta, pagkaykaysaan tayo akuntaan. Imot kaya't ni Parinteng. Adula amin muna day ta, Kapitan. Asino ti agmadi ako nam? Ni Parinteng Kunak pa yun nga kakiti kwarta na. Ang saan nalata kayat. Imbagak mo't kadamari ba ng kanmari kwanang? Ngam agwingiwing dalaang mo. Awal lang aro din makukwartada. Saan na pala kayat tinalaka pagkwartaan? Agin didi dalaang mo ta? Ang kayat dan tumilaan ka dita kita. Kayat na lang ni Parinteng nga nayunak di itid ko kwarta. Ayun anya. Nayunak Naysuti kayat na. Naitalagayap. Apay, saan mabalin apadasin tayo makimakisugal, Enteng? Ay saan ang mabalin? Nagkuna ang makisugal kan day. Padasin tayo laang, mate. Anya kumangay tidakas na. Ay no napadasa mon. Ay subla-sublam to na. Ay kita ni Marituyan. Day talatan ti araramidin na. Ay, wan isong nga ti kwarta na. Ay, aga samanta gumatang iti kanginginaan. Ay, syak. Uray jay kalakaan. Jak pa'y kabailan agatangan. Mapankan sama nun makisugal, Maray. Ay katun amaray. Sumurot ka. Iparit ni Kapitan ti makisugal. Oho, agin didimot ni Kapitan. Kaya't nalaang dayjay nga ikan ni badung ko iti dakdakkel agatan. Kano nagkaykaysaan mi nga opisyal, a kontraan ti isasarak ti anyaman a klase ti sugal dito kabildatan. Di mo pa'y ngamin napadasan tinanga, bakit? Ay namaray, ibagakken ka. Nagragsak no ado ti kwartam. Ay, isardeng mo kit den day taapan nakisugsugal mo. Delikado no matiliw ka. Awan ka buteng ko maray, no kwarta ti pagsasaritaan. Sigay, mapanakaw. Tanay, agur urayan ni kwarog kanyak. Arkilaak ngamin ka, jay tricycle na. Makamo ka no matiliw ka. Hindi ka madanagan. Tagumatangak tumanen iti kanginginaan alakaw. Awatan ka din dahi ito itid ko kwarta king ka paray. At ado dahi tao, ngam jay itid ko idi na minsan. Ay kunakken kan pare Jak kayat ti sugal. Uray may sasako a kwarta ti itad mo. Ayoko. Magindi di kamot pare. Aho? Hawatem kay dahin. Mangrugi kami ng agsusugal dito kabildatan. Ayaw! Tatama daw. Saus, ninana to yang. Ay, Ano yung tulod mo sa amon nga makisugal? may sakadagiti tiniliw dagiti pulis. Kunakun kat. Ay, paray, kasano ngayon? Kanya nga taramiday. Ay, tulungan na kami mo na paray. Ay, dahi tagdi kong kunak. Ita, agpatulong ka manin. O anya, Marituyang, kanginginaan ka di tigatangam. Saan maray, jay kalalakaan. Awan ngamin kwartakaw. Wan ta saan kamot gaminan na makisugsugal. Ay, narigat gayam ti matiliw maray. Ay, talaga, mat. Mapan kami laangan agtrabaho kin ni badung ko iyay bangkag. Ay, wan, Maray. Mas nasaysayaat, ngam ti agsugat. Ay na, tatabadong ken na natoyang. Kanayon apilyen nyo ti agaramid iti nasayaan. Tapno nasaya at latat ti panagbiagyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.